Kurumirira wagagu uria ukoretwo itura-ini ria Gatong'ora Ruiru kaunti-ini ya Kiambu, thirikari nene nirikitie kuheana ngari na maabitha a ugitiri aria wira wao ugukorwo ari kugacirithia ugitiri na njira ya kuhura muriungo mathaa-ini ma utuku mwena uyu. Aikari itura-ini riri makoretwo makihithukirwo ni ekinaĩ mathaa-ini ma utuku na gucungiriria ona mwao kuragwo na angi magatigwo na nguraro. Kiwa na gari kama hili, si basi mambo itakuwa rahisi kutembea, wakiambiwa waende kule chini mambo watakuwa nafanya haraka kwa sababu sio kutafuta gari kwa wapi. Kwa hivyo tunasema hongera sana. Hapa Gatong'ora security ilikuwa chini sana, watu walikuwa wananyanyashwa usiku. Sasa wakati huu hatutakuwa tunanyanyashwa na wakora huku. Akiaria hindi ya kwamukira ngari, mubunge wa gicigo giki Simon King'ara augite ikinya riu nirigukorwo rigiteithiriria kuhitana na aria makoretwo magithararia thayu wa muingi, agikindira ati aria mekunyitikana matikwirica guoko kwa watho. Tuliwalilia watupatie gari. Hii ni gari ya 3 kupatiwa katika eneo hili la Ruiru. Aikari ona gukiri uguo no macakaite wagi wa ceceni ya borithi kuoneria iri hakuhi nao kilomita makiria ma 20, undu uyu ukioneka ari kio gitumi kinene gia gukorwo makihithukirwo. Gari yao nafikiria utulivu na hasa kisheria mambo yatakuwa rahisi kuliko wakati ilikuwa pale mbeleni. Handũ nĩ Hakameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Wambui wa Njũgũna.